eye dwuma dia Fridays bia eba ba be ramo etimi eramanti kings no ene mu nkomo no ne sere hyehye no esietie ne de ewuram no ese na esietie de mu nkomo no ewuram etimi erama no pempa ye friend Kennedy Japan MP erama Sin Central peso ba eba be gina ne yeto aba yi no so mra mameda MPP amanyoko na no no adwuma etimi afaunti no kan bi na Fridays bia ye bomo de etimi ede kings no etimi nye de eba na senetie eye Friday bia no nan ekokosi nonsia live on Sompa TV, Sompa FM Kumase, Sompa Nkranza, and I feel Sompa Sunyana Pimpari or the four, or Bomodi, any year didn't come on, Emi Unser and Shani City, and said out Niamano Esia call, and said Niamana Erama, Ebuana Bibia de Yepa, Etimiramana Utia, Obamudi Entia was alternate, you are born conformably, our Ghana Bomanema Daddy Peramanti Kings are on a part of Friday Bia, Yana makes it 4 to 6 number, Nanamanda the year so, and Timi and Pharmacy, that be stone call, and Timi and Emma Vodafone maka the Vodafone damu promo no emu de papa ni na so mabomode etimi ayem tutua ene damu promo wa bomode etimi ato credit every wallet no so no ye bomode asika na de turn from 5 Ghana cedi de kwadi mu no ye timi edi emu 20% esan ba eba beto wallet no so unya ne bibia agi se Vodafone die da so no eye damu promo mu no aye de ye papa enti star 110 hash star 110 hash wa bomode na wetimi ato credit no na boana ne ma ade da ye pre timi ara ma no ne enhyehyɛ omasan ayenese zobo modena no ye niam ne ye na bibibia nso no netimi ekɔ kama pa etimi de ma na jeze utimi ebo modena edamu promo nyom no utimi edidi asa ya bo moden etimi entotoye no etimi de ma ne gisebe wo ne ze ye boa na niam de da dimpe etimi de ma na Samsung Ghana etimi ache wade na nhyehyɛ na da ye pa etimi de ma nturu amuni amboa na ne man da di emfa ma Vodafone further together beto esemenka emfantro se beto coding code golden code promo no ade ayere aba nyaba be ramti ne uramo www.betway.com.gh www.betway.com.gh wenya edumfie dun otwede kwa animu a o qualify so nso no obetimi ache wadwena mu nkomo no ene se the golden booking code no ano eden papa ni na so obo mode uramo na wo hwese de nema esi ekwa ye obibibia ya twe ne 100% back o de kreke so anampo no obo mode ekọ hwe na wunya the golden promo no na golden booking code no na utimi ewuramu wo ha obonso mo e the numbers bi ato no na code no fa enye nsese bia wo na utwa from 1 Ghana cedi e the coco run 50 Ghana na se amba ye bo modern usika no ye sande wade ma back tin ye utwa no 1 Ghana cedi coco run 50 Ghana na amba usika no ye bo modern etimi sande wade no etimi ma back ntia no e ye bertue golden code promo no na just the golden booking code na bo na ma dadi so etimi edi ama terms and conditions ade a e apply no bertue way na bo na hyehye na da ye pa etimi edi ama na totoye no so no etimi akọ kama pa etimi era ma sedane bi so nko etimi emfa ema na jeze nei no yedi kan aka se opeso ko ekoko ramo Europe na akoko ye adwuma na ne ma deda din pe etimi era ma se ne open residency permit na open permit ye be granted ya ma na dia nantimu a mo no mebedamba bi ba betu dwa fa namba no na oye be man ko ene omu ni nkoma e mema nko a ene ye pe tu bezo ko tan Europe na kaka bi ambama number ni 0241 272 990 0241 272 990 0241 272 990 na ram na abo na ma de da din pa so no etimi edi ama na hyehye no enso etimi akọ drinks ni yemienu pe eno an ye bobo ma ahode me ba nyaba betram ye adwuma no etimi edi ama bako eye mixer 5G haba money ndi aba na ye de aye onye bi na abo a ehyeyi ebe ma ahode nsonko pa cafe bi anim na senete your Ghana wo madwena da ye be nyane no grapes ni bo modern wuyam ne ma no etimi ye adwuma kama pa na jense no eyi ntinima ebo ama nso no gian na so ma ne ma eda ye pre etimi eda man tipe bi na na wo abedi adanse enu echi no omo ana di mizo fruit drinks na ba drink amu ede emu api unya bi na agba unsampa ehyeye kama pa ebo amane ma dadi so era manti na ye na ba abedi to na ba de dodo na eba ba be hiem no e mixer 5G mizo fruit drinks no na also obo mode etimi age fa number yi en komodi de bi an mpemfo ndi 0246
270-221 0246-270-221 at 0558-106348 0558-106348 more Eastern Region no from Anichemo Kweku Share Company Limited the number no 0243 329 414 0243 329 414 na fe KF Kinju Enterprise Urwanichemo no motor swami a ono so UGB 054 4483 392 054 4483 392 na 026 3185 869 026 3185 869 ne upebia and overseas manager Daniel 21st Connect and Afrimama Esther Urwanichemo Outcome Royal Ventures Watra Baptist University Ebwakwa UGB PNC Ventures and Manje Texas State Shopsy Charity Hospital Junction no obejibi na Nasachi Enterprise no Asafo Binchi also VIP car park ne yeba na ne ma de di peda mantima menko mema na ye krado ye ramuna afia mano ne nkomo ato aso etimi edi amamo. Right, Brother Sansuna no pay be breaking it down. Now you're touching it down. Now you're knocking it down. You're jamu yompo. I was Sompa 93.1 FM live on Sompa TV. Now you're jamu jamani. Some say if you said na dajeni poso, then you're so grammar. I had just a FIBA. I know international.